District internally displaced person relief came tom tama omte adia hamphat na le district NFSA antang hongtung lo to kesain tuni March ni som ni lenga kumsang ni som ni legok sunung da khatin olmo tumi bangza hiam ki pol khomtin lamka pan san thudak saite maya amu khyak bang bango pon khyak na neu hi why advocate Salian manghau kipin again na district relief came tom tama om IDP ten aham phat pi the dingwa open market sales scheme domestic OMSSD antang le National Food Security Act NFSA tungtona lamka ad antang chi te he koya omin imfala black market azwak a hi ziaka district in hamphat pi khalo a hi chia me kumsang ni somni le thuma pan Manipur boina twak khale lamka mi PTN state government apan nel sana twak to den lai a hi chi hi ni teng poimo antang NFSA le OMSSD tungtona hong pai he koya om ngai nep the wal hilo a he chia CAFNPD department imfala official le transport contractor kithoa he bang ni teng poimo a he koizia kwa district in amu ding mulawin hwain hak sana thwakte adia pwagik belap a he chi hi aban again na November ni khat kumsang ni som ni lenga pan direct benefit transfer tungdona IDP mi khatunga ni khata ting somgya leli pyak a hinung IDPT adia khata OMSSD noya antang quintal sangni gwana om IDP camp based hin non camp based hile tunglo a hi chia antang mu dingza bikhia omleng akida izolo laya mu omlo ziaka IDP ten haksana ato nak taka kibela pa he chi hi SDO tuibanga pan record dungzuya district relief came som thumle gyat a IDP inmate sangokle zangale li ommale mi sangli zani le som kwalenga len district benefit transfer ngaw a he chia huchi laya district a kema omlo IDP ten hamphat na amu dingu muthei loin huain na sep khyak na to kisaya ki batlo na lian tak om hi dan lang sak chi hi he banga diglo taka thil hi a om to kisai Manipur government kya nga ninga sunga detail report pyak dia ngat na bola ma hi chia sep khyak bangma om kele akisai pi official suspend ahia transport contractor leng blacklist ahia dan to kitwa ka panla khiding chi hi nganna bola omte pichina hi kele ban le government office chi te khak ding tela mi pi le civil society organization tom to kitwa kiphinna tom patheding chi hi number 1 hi consumer affairs food public distribution self and PD noya hi National Food Security noya hi anchang hi mi khada 5 kg per mana hiding a hin ai la chilai document chi ho zo si hi evidence a hin chilai ya hi abona hi kipisu ke hi chi family mi group umna jang hi kg nga per mana thung zo lo hin chi evidence a hin chi main concern a hin transport contractor chile safe and PD officials so hi nexus a chi ichanding do lo hi lam committee hi chan lo hin hi chi mi pin koi ma chai ni tabang information ho hi ani hold do zo puin mi ignorance het na la samjin hilla tom ngai ta in activist chale activist phawek ahung ki pang khomen zo si information ho hi ahung ki hold do in tunia hi mi pi he thading le government official ho involve zo se accountable hin dinga tunia hi press conference ki bola hin chule point ni na hi chilaya OMSS kiti open market sales scheme no ya hi 2000 quintal and chang hi permanent adinga hum ki thoda hin hila melia transport contractor ho hin chi official ho to hin ki thua I ho I chanding ho hi I ho khuda hung lawa hin tu chana hi chi kem hian lang non kem hi jong le khat cha chang lo hi ki hi pi ten hi thim thei diwa ki sei hi